Kundara na kayo man kasi. Sipip di ba na? Hello, Captain Marvel. Ay. Hello, Captain. Hello, Captain America. Wadya la. Kuntura ayon man eh. Ha? 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 Inatilaan man. Okay. Bala yang tambala pinatay da. Pinapatay ay. Magano si Renta. Tawagong ko rin Pangasinan chapter Avenger. Ha? Kailangan mo kami? Tanita na lang, mantalara na yakuliglig. Ayong tatawag lang. Bisa dyan. Adura lang na lang. Hello? Akin, di problema mo. Bisa dyan, adura lang na. Pati ka na ba mo lalamot? Kailangan mo na mo sa tulong ko. Akyuntang ka. Kailangan may tulong ko sa tawagan mo. Mong kama sila. Kula mo. C5. Sige. Wala ditan. Magano, kadara na. Alagar mo, kabati kong kula. Okay. Hinahat ko. Pain tatawag lalamot ay ah. Sang nga rumalan sasapad sa Mountain Iberisay. Hello! Akin! Wala na tila ng mga Avengers! Baka di na, may ingal tayo motor mo. Hello! Sige, wala laditan. Gangganong kuya. Hello, pre. Agak makaon lang, pre. Taman-tai, ha? Ganun, pre. Ganun. Get up, come on, get down with the sickness. Get up, come on, get down with the sickness. Get up, come on, get down. Drop. Ito may pink man ha. Get up, come on. Get up, come on, get down with the sickness. Get up, come on, get down with the sickness. Balo ka. Anti powers mo. Muna, kina, pagtaman-ta ng mama. Pantamin to kaninam. Sige. Siyempre pulis ko. Mabega balo yung manay. Pantamin daw maagik. Sige, anti powers mo eh. Pre, tahambulat. Hanggang siya sunang takaw. Unami na katampol. Tuluyan na nga ba nilang mahanap si Iron Man at ang mga natitira pang Avengers?